Temelj. Evo sad više. Nije gusar. Daniel, jesi kada vidio na gluten? Da li si alergičan? Nisam. Kod psorijaze ti to jedan od 90 slučaja. Nisam. Kruha manje pa ćeš vidjeti to što bi Ovo bolje. genetski nije provas. Ja kruh ne idem, jako malo idem. Malo. Često je gluten. Nije, ovo je genetski meni ti je. Mi smo prvi strane. S jedne i s druge strane. To, samo to ne. Da vidiš to od moje tamare. Ono krka je fangala gotovo. Dobre. Dižu. Ajde Zadar! Drži Maličiću! Ajde Akse! Ajde Akse! Dok jednome ne smrtne, druge ne smrtne. Ajde Bošo! Neptun, ajde! Ej ga, sretno. Pa ne do njegu, pa neću. Dine skroz vodite. Tata, nema ti čepova. A te ljubili se. Prste, ne možeš se da ti ne gledate frike, da moraš ne mogu. Vamos, Mate. Tu su sidi. Mate i Luka, ajde. Kako kazi, preko trave ili Kako je se Luka je ovo morna? Evo opet. Dobre? Dobro, 1000 ne može odletati, sad tek počinje odletati, 3000 ti krene. Razglasnavanje. A gusari moraju? Nije nego mornar, oba su mornar. Oba su mornari. Slušaj, nema mornarske majice. Ima tamo. Studio Rasta. Kina pobjede. Da, Imaš samo Dolce Gabbana i Studio Rasta. Što ti je? Nećete, braće, osa, pusti više, je uvjetano sada, nije. To sve naših proizvoda. Ima sve to i prova i nesevi, to je sve naše. Jer onda zarati gospodine. Ono su da je, ono su ovi što su desali protiv nas. Nije, ja mislim da ono Kališ. Kališ nekadašnja. Nije neska, to nije valjda da vas dolaže. Gledaj jedinica drvena. Malo je odmorio se, malo mu je pozivio. Imate, gledajte, imate ovaj naš Pro Cafe, Cappuccino Classic. Pro Cafe, Cappuccino Classic se zove, to vam je Koneskas. Mi ovdje danje bili. Misliš? Može, naravno. Ajde, Bog.
Čekaj, što nije. Mamo, naš babi, ja. Naš babi, ja. Krka tamo, ovo je bio. Još nikad nisam pitao, ne znam zašto je bio po njemu. Bilo ono bilo motorstvo. Bili su bura. Nikad više nisam. I ovo se boli. Ništa strašno. Ja, natjeraj je, samo se došli. Leo, doma ostaje. Dira. Radi, ne može mrditi, gledamo šef. Šef moj brat je. Hvala Bogu. Prije počeo od njega. Više experience faktora. Jedno je dobro, jedno je prije. Skrti stvari. Naši su drugi. Drugi su, ali ne znam se doći, pogledamo. Ali naši su. Ali ove crvene bi se mogli spičiti, recimo onu jedrilicu, pa još tamo na viga. I da tu nema tu prolaka, ništa za to da ide. Ja sam što tvoj Marić bija isti, jebate. A kako se zove stari? Baka, Vas. Vas. Ono ima onaj auto Viš, godine. onu žabu ima, ne ono, ajku. Evo, još je to. Što Mari neće kada je bujati. Ajde Zadar! Ajde Zadar! Ajde! Ajde Zadar još! Ajme, vrtelo. Lijevo, desno. Da mora okrenuti glavu za 360 bilo bi dobro. Verci čovjek, svi su glavu imali desno. Kada smo išli krivi. Jedan put Šeki, malo više do pizda, Šeki stano lijevo. Šeki, gledaj! Ovaj popizdija, tata obacio s pizda. Poludi. Dobro rekao, jesi ti normalan. Hoće ne budi klub, budi pista. Budi bistar, ne budi klub, to je jedan. A sve isprepletano je malo kao ono, ljubav, život, ovo ono, bio spasi svako Čija produkcija? živo biće. A to je neke, kako se ono? Hollywood. Je, zagrebački neki. Film scena priko mosta kao on trče ovaj tornado oko njega. To recimo meni ne svi. Ja sam vidio sam iz kluba kad sam ne znam čemu se. Shut up, kaže umukni sad. Tok razbija je. Inače su zdravstveno oni počnu ranije s tim problemima i kraljevice. Vjerojatno da. Ako Ali motor rastu već sustav su je i ti. Dok rastu već, zbog tog brzog rasta imaju problema. Kralježnica i Hormonalnih i... Baš je toga, nisu samo naš izgled. Kako je posledno da to je hormonalni kreni. Kao što su oni minimalci i hormonalni kreni su ljudi. Nije to baš. Ti si ti imao genetiku, ti danas imaš sve nekako ogromne djece, ne znam da ti to rastu. Ti tako, ono, znaš da ti sam... Ovdje su macani. Skife, znao sam da ne bih mogla da nemoguće da je sve ovo tu. Što? Ne moguće da znaš. Sad ćemo mi sa državnom biti prvi. Hoćemo. Ajde, Antonija! To je onako, znaš što se vidi sad. Ajde, Antonija, ajde!
Prvo, di si bija? A onda zdrobiti. Kakva je situacija? Ajde, ako ćeš ići, ako ne sješamo. Da vidim samo u trgu. Ovdje ima pravac. Pravac čovječe, pravac. Ja bi ovo diskvalificirao čovječe. Govorim pravac. Ovo je vjerojatno. Čekaj, da ovi krkaši, oni su... Nije ovaj gusi. Nisam, ne bi trebali. Evo ga, dižem nogu. Potopili su se. Potopio se. Ajde Zadar! Ajde Zadar! 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 Ajde! Evo ih. Evo dižu čovječe. Izaći će čovječe. Stop. Evo ga. Ajde! Bravo! Oni fangali! Bravo! Oni fangali! Ali zašto se to može dogoditi? Nije bogat. Jebem ti glave, čovječe, non stop gledaj opis. Gube, Ajde Zadar! Drugi cijelo vrijeme, ali... Smrde ovaj sunce, Šalo na stranu, bit će ona druga. Bit će ona druga. Samo da pravac ispraviti. Misliš u finiš? Samo vikat. Ko vidi ova Slovenka, ovo Slovenka ovo. Samo pravac, gleda pravac. Ti pravac je Pravac. Cijelo vrijeme je ovaj sudac pravac pokazao. Ona ih je sve potirala dole. Sve što je mrga, a? Treće, teško je, ne znam sad, pa će dignuti. Ako uspije dignuti, mogla bi treća biti. Druga. Evo više, treće pitanje. Ajde Ivan!
Ne, pitanje je samo da li je u valovima ili nije. To je njoj problem. Druga će biti. Ajde Ivan! Ajde sada. Ona je druga, ajde. Hoće. Okreni kameru, prati sljedeću. Ajde! Preći će ovu, preći će ovu. Hoće, preći će. Druga. Ajde sad digni. Ajde, nemoj stati. Dobar, dobar. Dobar, ali ova Dobar. još uvijek ne. Ne popušta ova. A ova još uvijek ne dostigne. I ali Ja u auto doma, ja uopće ne znam put. U 11 sam ja i ljudi igrati sa Polidom. U 11 sam se okrenuo. Ja sam ja se ne sjećam. Došla je njena matrica strašna, ali i ona je nezrekla. Pazi njega koji broj već stavio ovoga. Ja sam bio 7 sati, ja sam ne sjećam uopće puta. Ja što nisam imao veze s tim. Što je sad? Isključuje ovo muške. Skoro tamo iz Jelca. Županović? Tu su negdje. Ide Ante! Ide! Ide, ajde! Ide. Dobro. Ide! Zadnji 10, ajde! Bravo, ajde. Hoć. Ajde, evo ga! Imaš ga! Ajde! Ide! nije. Nije, ali blizu da malo rani da se vika. Ovisi koji su uraz. Ovo su uraz za vladu. Hvala mi. Šor, ručak je u Mornara, ali tako? Je. Oni su rekli da će janja lagano. Da. Ovuda se u Mornara ne može poći. Ja mislim da je Ograd tamo, ja mislim da je Ograd. Ne, stavili su Ne nekad. može, ja se sjećam. Autobusom, to morate autobusom. Kad dite se sjećam da se nije moglo. Najlakše vam je autobusom. Onako autobus mora odande i poći. Da, ja ću ići Ali gradski ja mislim da se autobus. pješke može, da bar se mogu. Ja ću ići gradski autobus. Gledaj ti na pravac kako ne gube. Ko je ovo ovdje? Nije ovo još. Ne znam da je bolje li kad dignu ili... Večno pitanje, koliko su dobe Povećaju broj. Ja mislim da si tu zapeli. Aha, Bravo, dobro, ali ne, Ma mislim, bila sam tamo zadnja jer sam bila grozna. ali si ovdje si sve, samo se, ovdje sam u biti snimao, nisam te snimao. Aha, valjda. onda da. Tako da je ispalo dobro, bravo si. ne, ono tamo nismo htjeli snimati. Tamo sam bila. Doma neki. Neću. Uja sam. Ja, Što sam imao. Idu. čuo si mi razbili zub. Je vezano sa deplasmanom. Otpor raste na kvadrat sa brzinom, a energija raste na kub. Znači za jedinično smanjenje masne mase ti moraš ići na kub na povećanje energije. A ako si ga doveja u 17. godini bili, ti ne možeš... Onda si je, tamo je tata lijepo. A onda moraš... Možeš ogledati, super, ja te bacim u mužu. Dobro se.
malo. A ne može malo, ne može malo samo on kad došao. Onda mora Ajde, Zade! I još ono jednu stvar, koju se tako treba razmišljati, jer će prvi put, samo jedan, prvo su zaostali malo u vremenima za Rumunima, Italijanima koji su dobri. Ali Slovenci, među Slovenci dobili sam pa su Rumunsku izgubili su Gustav su tamo za lik. Mi je dala krivi gol, 2 od 3.